Ada Neng gelis ukur nomor WA anak tuh. Download di Play Store. Neng, kurang teh segala bobogohan. Itu kan Neng dek tuh jadi nunggu budak dia. Ih, jadi selama iya aduh dah. Ih. Wih Juk, tak ongkosnya. Pesan 5.000. Ih, ketang tepinya ah. Yang HP-nya bawa. Ngebel gebetan lah, kamunya si Canolodok. Saya nelpon. Coba itu angkat Neng. Halo, Halo, Neng tos mamcan? tak acan ah. Ya, anu dulu di luar. Neng pada nitip naon? Tenanawan gitu ngarepotkan. Alamar. Oh nyantos atuh sakantanan sareng ke Bogoh Abi. Sapurin bu aing. Neng, ate yang jadi anu paling berharga di hidup Neng. Ih nuhun aa, jadi wios neng cara apa? Neng, anjing teh badanya nafsu bapak sareng si mama ke bumi Neng. Tak kedah repot-repot aa, abi ge teh gaduh mama sareng papa mah. Jir, aya awewe euy. Sampurkeun ah. Anak mana Neng? Itu ayah di pangkar sareng carawe. Neng, yang jadi mimpi indah dina pulang ke Neng. Alhamdulillah cuma mimpi. Neng. Anjing si Abah jeung si Emak balik canda ka bumi Neng geus teh. Ih, emangna bumi abi tapi jompo. Dah, apa geusan? Neng, yang jantan pendamping Neng di Payun Penghulu. Nuhun nya tos siap janten wali Neng. Neng, teh malam minggu. Balik ka bumi. Si mama pada pesen roti bakar apa martabak? Si mama pesena tong ka bumi deui. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di subscribe-nya ya guys, biar lebih cepet tahu kalau video kita udah update.